Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ki nong yalam ka Khasi Students Union ha ka janmiet ka khat khandai tari unailar hadin ka jingya rally balapan long hi da ka seng kalalum long ya ka jingyalang ka bakar ke ha ka office ka seng banya kran pensyai halor ka jingja ke basongsi balaja ha ka por jong ka jingya rally ra lamayong haba ai jingkran na kalyang presiden ka KSU seng kami usamla reman kharjana ha office tray kam ha jayau ulong bakani ka jingya rally ka seng kadai ka peaceful rally haringkat kara lamayong kabalaya ru hakaleng kanong ba shilong ban pensngowi ka sorkar ki mat jingdawa hadin baka seng kala ai por khat san sngi ban jubab da ka baong ru baka e kabalaja hne ka sngi kadai na kadaw ki riu shim kabu ki la penkit ya kanam hakakerteng ka seng kala pen benaru bakla rai ban pensange no ya ka jingya rally ka ban long ha ka arpoi tre ubanai nailar ar haja apun riu na office ka seng na jayau shadu khandailat Henry on penlong da ka jinge khi da ka basong kalan mongor ha khandailat ha ka por janmiet khnang banlat na ki brio ki bashim kabu ko thi phi ki wa thang bo sa ka ne ni kolong ma na leng lo seng ni da ba ju so khia ba ju so si ukra ha we de ba ju lo juman jing jai go mi ha ka bike rally go ne haknik ki sni balet nakaliang dong ga seng ka shong gi jinglang per harangkat bat ki snap rekam ki per ban betha yaki habai de bakani ka bike rally mudasni ndai ko mo opat kimi no ki jinja ba kumtu mo te so dap ni da so si namar wilayah ini public meeting sebelum keleng jaka bagi di district headquarter dan yang Oslo bat bro hing lagi ba kar ke public meeting tilong bet tiba ya bet yang ti tiba degi lang ka peaceful protest de meneru bisa kadi sibenta jogo ta peaceful protest hi de snopat ba ben power ka Jinguna na kalian ngojongi namar kladono hikatu ni pat kiru sim kabu kibadon ni jingtu kan pulom ya kan isu ko ba na kalian sang sim ya kan bana ba kandang ga public rally la sisni aku trek kan sedang najia hadu ak laila nilesi ba kajington yo public rally kan lo ban ba ailat ban ya jatuh kat ni hiru sim kabu ban pulom ya kan ni kajing tawa yang isu bahasa Inggris di nak kalian bahasa ni pakat ba kenang sama kebagusan ni kalau ba nginyo kajing job akan isu ni kun de kenang ba kinum olat manu ban divert dan ni ban pulom ya kan isu kejungi nak kalian bahasa yang pesannya Iswa sipor ke public rally ke Banlong aku trek but akan jaka jong public rally nomor yang sutu ba kajingki kana hapanya di jaka jong public rally yang sa perlong no na akan ja demonstration hakaba tang gitu khat jong ka Central Executive Council di Bandar Menta berkatu kanut ki dekat di sisian kalian seng di kempal ya kata ka jisukhya susi apa ini betul jijang ne bat institusi saya minta ba hoi terus katu ni perkat yang keren yang ba kesedon baik menu kiba sim kabu ya kan isu bersim seng namar ngai ki jingki per por suaru ngatai pila bani kenma haka jingki ladang bakla ari jingki arja khalai jong ILP haka ba nakaliang jong ka tenat pulit kali okam ya kita kibril ba ra ki petrol ndai ndala toket pat kidai pat nakiwe pergi jadi rio dengan suatu ba
sedon mi gitu ki bersim kabu ndai sampai perkat kan jam kum tu mene te kenang ba ka isu kan banyak baik nanti ke sini kan banyak baik nanti bat kan umlong kan ka karansan ka bangi ai la iri sim kabu kan pulang tak ada nak liang dosen ipensangi asal sport ya kata public rally pada khasa public rally kan don dekat administration kaban sementara tang di dekat juga central council Hai kejaga. in persiang ba in pelong biha maju kejaga ai po handai la ba kalong apeng sup di borok je lewala kataru in CP ini kisah wan kalau kemang Kapor kan keju isu bisa. kepor kalau anda jam ni aman limited kentah Ini bomnya kalau ada kabinet kalau maka serta kalau kami mesti makan miki isu lebih jadi itu sedang dilakukan. Kedua kalau nilai lomba ilak pakai kebor social media hakaba away cabinet minister ulang banyakkan bakat iklan yang ke isu. Ini ilakan nak bahasa ni kong ulang lajin akan cakap bagi kendu ini lajin kelaikan yatir yang isu bala pak nak seng hak dua kabinet kemana ngatai kan kam biang arsya namangi ngimdi ki kenhur bakwa ya kata jitu nani balong pengmaban kendu bet ni lada pi jindal pila pentrekam nani pila yatir pentrekam mi kimat kibala dawan nak seng ngatai ban kam hidup ni kendu maka jing angut kadai ba ban urlong yi jindawa kajing angut dri kam dei bong menginyo kendu eno i minister ne ki yau chief minister burom ne andik kajing angut kadai ba ken pet urlong ya kajing dawa telada kila pet urlong ya jindawa tengah thai ban kam ban kendu kani kadai sapat ba unu brio no brio kanu keruan kadon ya kajing luat batkan so ke ik bagi don ndai aku juga por makaran kata mengikat public hearing kadang sekan dalam kumnuru ai baru ya personal ya kayak personal ki dan lakajong kajing personal di don iwi pat ki badan lakajong kajing personal kajing sokia kajing sokta kajing dengan kai haba khadu kumo mene kan yang disensar pat ba ya sensar ba uno ba pau kan uno kajing personal ni kajing personal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita usi kamu. Senzam bahwa sengkan sim pada halo kita usi kamu. Kumang yung mana ba hajing siya akadnya kerali yang berkat terhadap hasil perungai kajing langru ni apa benar bandang suku kerali. Henry enda nila syong adab nang syong disya nasang i kubur kami yang isutu ba kani ka banta long kila don ibarung hapo ban sim kabu yani ka jing hi jumi mo bat kali ka sang hiru ngin sabjang ni banta ngin wat ya ki ban dukti ban persyang ban pulam ya ka jing hi jumi di ya kata ka banta ngala di kerana lu nikong mo na pasul bagi la patai gubor ba kini kisam kli kimat kidai bersusot lagi arko kli kimat kibengi ai akan merendam kepada kau mengai siam. But beli bini sok kenangi santli na mangi sutu ba kini kini ba kamsuk tam penregam. Lada kadon ka seriousness ba kajing simkhia nakaliang government. Di bontong ba kin ai ni ke point number E hendai ke point number B kin pesangi aspa kata tak ngilak kan menyepen. Ia masyarakat. Kan yang mau squad kelingai mau boleh begini Rusun kabu. Ni suatu untuk ini dulu di Mart kata kan suku jual raja kat dia. Jadi itu pernah kulit kepulauan ini nunggu juga apa nak kalian tolong yang isu penyerap yang mana identify itu rusun kabu tu bukan tak berapa rasa. Maka baar kalau buat video yang menunggu jenis suspek lagi di dekat dengan nunggu kumun selibhan lagi nunggu pun pasti buat pasang pun tak berapa gitu jadi kemudian hak isu. Nakaliang dosen hi ngilong ki pekloi bagi trelang abai dari mar lada ini kemudian ba hitmu ban pulam ya ka jing hi ke jongi temani lagi gimana kong gimana trelang ladan kalau no jing ulang kam bani trelang ka baar pat kalong bagi ong lu abun
de bangin ong bang keno ba yo Mr. A na Mr. B de kan hun A na kan hun B de ini mak mau kata kam baru bangin ya bankan utala dan empat don kisabu di sakhi satari babian Pisu pun tak ada jinjam nak kontrol beri kedua jinjam ada penting itu berbab di bawah. Khusus itu ikan lagi bayar kibom menai berasa penjualan. Hai, halor tay benda mo kadon kejingsat nakaliang juga pat ba halor kejingja ke bamne kum nakaliang juga sengru ni pendram jur halor kita kejingja ngila ya kerencai pi ba ngila don kejing betha ba kan don kunu ka law no the problem habadi ba kanika public kanika bike rally ba mentaka sing but pila bunyi iru ba ngila don kita ki public meeting hi dekat kota Seporo borok ya jai kamdon kunu menuju kulma kamdon kunu ka law no the problem hadu mentang ke ibang ngila ile na kaling kaseng kalong bit ka ba jai kwa banyak dalam tiga bajin jai yaki pat ba kiba kershan ngi kwa pan stu iki subha to kum kinong ilam ni hapan chem bi kata ka jigi kli philapan to ni hapan pedang kita ki boro Henry hakaju ko poru kan mau iki mat jing dawa ki mat ki jing dawa ki ki urlong ki mat jing dawa kam de ka jing yonong no ki isu hendi ka jing yonong jo ko jeton dewi Allah fi kanika public meeting ya kanika public rally nomor ba ni stu bakin sadon be kum kita ki beri ki bandai vote ya kata isu ni kum ka sengin ko bandai vote ki isu ni ko abi bandai ka ni ki isu ke dongi di man ni kade ban urlong nomor bang itu bakin don pa kum nomor bang ila mustu kala abni ka buit po jung halor tagi benta nomor kani ka mat bang dawami kade ka ba asateng ba kade kalau ka ba kongsan hodo kata ata nem ta ka Shongsan jongga jengki try menut try celah ju ko poru habade bat ki kena samla ki buat kam macam te ikipat ba ki parado parasnam ngko nongtang hawi ba wat tho wat ben ya kata ka jingja ka benta sni sungthu ya kata ka ka mat bengnya ya kran ke ka baca menta sni na kalyang kujing nimshim la berkat bahkan poi kunta nomor ba yang thu ipi nomor ba kum na kalyang kajungi ru ni la penben minta sini ba kindam tang kata teliki skuti ki banwan ni ki dekat ki baper meni hapurwan ki bon hadu taki lais pa tam ki skuti ngatrai dengan laban skuti ki baik berki kali ki badon nang mene ki bun ki pat ba ru ki bawan ki bun ki ru kum na kalyang jo seng ting laban ong PP9 wan Henry ka shulong no ba ka jingja tu sing meneng kam anticipate nomor boros kata kalong bit peaceful kalong bit ka bajai chai sesien ngatip kandon ka jingdom ka jingsat api ni kit di kita ki bro pila ben tho ini Henry tang ka we ni ko abun kerpat ba kenmau kita ki mat jingdawa ber kersan kita ki mat jingdawa boleh si pila ban dom ini ku kinong elam ban ni kam sinala ban pendong ya kata ka jingelang ha ka lenti ka bajai chai Henry hapor bagi stang ru ya kan ka bike rally nakan ni ka po office pilai hi bing stang shwa da ka ba batai shai ki do nong hishim menta ki bukan ha tu ka akan ni rally bengnya da ka bajai chai ngila batai ki ka rup kan kumnu ngila batai ki thik pathik kum kinya bikin di ban her na kali jadi banyak bet yang di bikin di ban bikin sangi akan nong bacaka istang ru ya kan ka bike rally ding ba ka jing duai but haman ki jinglang chui istang da jing duai de mar bingi kwa bakini ki jing ya yang ki jing dawa jo ka seng kan ki urlong da ka bor u banalo Henry ka basusi pat da ka ba jing jam da singi ka de ki bangi kum ki nong lam ni kam expect Henry kata ka de ka ba kum nong lam ni hapan sim nomor ba daki dangi tri baru niyo e jiro ding le smiru ding le baklaru ngilong kum ding chando ding hapsim ya kata ka benta Henry ngan ban musician ki pat ba kenau kita kimat ki bingi keren but ban support kita kimat social kepada kali menaru di depan commission di kali komentar dah commission ni ya Orang lebih ai, tim ai lebih. masih baik pas kalau de kembali orang hiba kini di jalan baru bilang peaceful di tang bane kami bilang tu bagi susah ba kadon ka jing kabu
Misha infiltrate hanu di Henry. Yang ba ready ba aku ni aku cukup juga sebagai detektif.